Pozdrav momci, devojke, danas ću vam pokazati kako da napravite ovakav face. Mnogi su mi pitali kako da naprave temu i to. Nije ništa teško, samo pratite šta ja radim. Prvo i osnovno morate da imate Mozilla Firefox. Poslije ćete otići na ove sajte, imat ćete sve u descriptionu. To je prvo Grams Monkey, idete add to Firefox, morate da instalirate Firefox. Ja sam već instalirao, ali opet ću vam install now. Vi ćete morati da idete na restart, ja ne moram da sam bacio. Ići ćete na stylish, isto to morate, idete add to Firefox, čekate, instalirate i restartate. Sljedeće što ćete uraditi je otići na ovaj sajt, da će vam biti u descriptionu. Tu imate mnogo raznih tema za devojčice, dečake, kako kome odgovara. Za primjer, ja imam na primjer sada ovaj face, a pokazat ću vam kako instalirati, ništa nije teško, evo Simpsonovi naprijed. Ući ćete tu, ići ćete na install stylish, install, čekate, to je to. Uđite na face i eto ga, ništa teško. Nadam se da sam pomogao.